Xanna guys għadinawek. Xanna guys għadinaw għal-episodju ieħor tal-Malta podcast għanna l-Dwayne kif ġi mill-holiday mill-Ingilterra. Ma taġ dom, da guys apparently. Turkija. Turkija. Għattaraxxa, di actually haircut li għamil ġej, guys. Għaw isma biex vera indanna ġej għax ma setax kallu l-equipment tijaw miskin, I feel bad, mux ma tawamlux. Ma tawamlux? Kenna bil-pors nużaw. Taħħom. Taħħom, ma fċek actually ma tax nejda. Għax to be honest, għax da argumentaw fuq għajna uġej. Le, ma tinsix, mġew kollox tuża sponsors taħħom. Imma it's known, mux ħatajt kontra xej, ta' Roma, speċi. Every single thing. Tajbin la-fajt, imma ġej ġas mux ġej, mux mdorre. Le, inti pittur, jek tkun pittur. Insomma, kif badna fuq Big Brother minna? Inti mintix il-guest. L-lum għanna two guests. L-ewel darba li għat kena two guests fil-Malta Pop History. Avolja għadna ma kenniex another female guest u koll, għax dik għadna t-provaw. 24 episodes, one female guest. Work in progress. We're trying. It's hard to get females to come in real life as well. In real life. Biex jitkelmu men. Issa immorru l-intro. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. U mux podcast. We're back guys, ma' sponsors tal-lum huma Miniature Corner Studios għal 3D printing spal daw jew li trid li tixtieq jagħmellek Max jitħattart. Għandna il-Patrick Prince li għamlinna il-merch, il mux libsin merch il għanna t-shirts, u għanna mugs, dak tal-guest ħadni ulu biex nuriwukom. U jagħmel any printing li tkunu tridu anka dawk il-banners il-kbar. Il-dKaseFactory għal phone cases jagħmlilkom any phone cases li tridu, per eżempju għandna tal-Malta Pop ukoll tista' tixtruh minn għandkom. Le, rġejt tgħidu. Ġis ħallek fl-studio għad-dritt mal-ewwel. Ġis ħallek ma tusax ħalla ħawlek. Malli biddilt il-mobile insejtu d-dar. Jekk ma ħadulix it-tifla. U solo Caffe għal Caffe jitu offertek tisibuh in-naxxar. Mentax tixet enerġija. Jien dejjem jaqlaw l-ħarra fuq l-enerġija. U obviously il-Planet Consoles tal-affarijiet geeky l-aħjar ħanu ta' Malta tal-geek shit li tista' ssibu li ssibuh birkirkara. Issa ħana nlaqgħukom kif weħlet li ħawkom mal-guests tal-lum. Il-guest tal-lum. Għandna in-Nathan u l-Maverick minn Los Tigres. Los Tigres, jew xiz. Los Tigres. Min fejġi l-isem, boys? Tista taqbat il-mike fidejk, jek trid ħadkun hudu videj. Mela, bażikament il-komplement u l-maġġoranza tal-grupp. U ma Meksikani? Le. Ma naħsibx tidru Meksikani. Le, jidher naqa Meksikan da. I'll be honest with you. Ma nafx, bro. Il-maġġoranza tal-grupp huma karkariżi minn Birkirkara. U ovvjament aħna kollha nħobbu l-futbol speċi. U nitolaw kull weekend kważi naraw il-Birkirkara u hekk speċi kollha minn hemm u hekk. U Birkirkara l-maskat tagħhom huwa tigra. Alright. U speċi jirxtaqt pala speċi kif dejnijom jina kuġinowi xtaqt isjamek li speċi jaqabbilna ma Birkirkara. Fil-fattan kall-lop u jek nilabu Birkirkara u koll. Allura Tigers speċi Los Tigres bil-Spanjol. So it went with that. Jinsib kox tiħdu balla koku ek. Oh my god, bro! That's crazy, bro! Mux vera, guys. Mux vera. Oh man, they just leaked themselves like. Minu provetti lak il-confidence. Guys, minu dealer wara pol. Għala guys, kuħat titnej biex ma jaħsbux li. Le, jena nabat maħħa xin nżomma s-slima, so nista nabat ma minn nżomma z-zobta Birkirkara. Geek podcast, guys. S-slima ħafna iktar mill-Birkirkara, so iktar successi. Honestament, I just nejdu kollox. Taslima, melux, kienu first u koll. Ija, dik u koll, iwa. Ma fakit, klajna. I mean, Marcus, intu għabbu l-futbol. Sorry. Dak laqsab xinu ballun. Dak għaskri għalli l-kassit jieċi. Għarist lejt, bro, xej. 1, 2, 3. I'm locked in, guys.
Għazbis kien jafċet jiġri, bro. Kienet jieħu l-sniff, jew xini dik l-ossja li għalla. Tajtu xaħġa għaw ġa, bro. Postik, deb siħbi. Għantiħu mill-prodott li tajtek. U maħallastux, majkina, bro. Bam jajtom. B.O.B. Football. Naqlu għonna raħta ġifiri futbol. Ma minn iżom. Jidher li ma jafx. Mandekx klab. Tafa fejsa għasajtek onestament, għax jina għawek like I feel like daw ħobbu l-futbol. Daw ħobbu l-futbol. U jina, ma tanċa ħobbu l-futbol. Alex Marcus. Ma it's not about football illum. Ek dak il-supporti għall-Los Tigres, intuk l-ewel merch. Los Tigres, tasek, li u bis. Għandkom merch. Ħajkollhom il-merch. Et naħsbu naqra, il-process palissa. U l-kid kif għamiltuħ pink? Mortu għal ta' Miami u ek. Oh, I love pink, bro. Pink's a really good color, bro. L-ewel kit li n-nis jaraw fuq Instagram ukoll u abjad u aħmar. Missa għamlu rebrand. Deċidejna għamlu rebrand għax speċi l-aħmar u l-abjad jisom naqa komuni. So ridna xaġa differenti, ridna nkunu differenti, ma ridnax nkunu bħal ħaddieħor. So we go with black għax black is always nice u speċi il-hot pink ek, speċi jaqla ħafna. Isu bħal tal-Miami u ek, speċi, da' kuġra. Speċi, kopjajtu l-Miami, basically. And guys, honestly. Kieku jek li kopjaw xaġa l-Al-Nasar ħabba li għam Ronaldo taf kif. Honestament, il-pink vera, like, nammirakom, bro. Għax pink is such an out there color. U like, għara, ħed nistamma, eżatti. Imma, pink is such a good color, man. Like, it's not for girls, it's for guys, come on. Let's put it out there. Aħna kull madna ħriġna l-arma, u we had kits in process, Valdiri, dat jaslu. Yes. So, meta jaslu ħon. Ma tajnik permess biex toqgħod bih il-liba merch ta' ħna kemm saqsejnik jekk għandek merch. Kalla qasli l-aħħar nistaqsu tkun taf mhux fil-bidu, mhux tipplagjaw il-merch mill-ewwel. Palissa. Daw business minded mal-ewwel. U bil-ħaq, guys, x'in sejna ngħidu. 2 euros fix-xar il-Patreon tagħna ta' nisemmu business, you know, like tissapportjaw il-geek. Kenna xi tnej ġodda. Kenna tnej ġodda ħafna minn qalbna onestament vera napprezzaw kull flus li qed imorru fil-but tiegħek. Le, fil-but ta' x'tiegħek imorru. Biex innaqda d-dejn li għandna hawnhekk. Biex naqda d-dejn li għandna fil-podcast. Le, u llum announcejt bil-ħaq jekk titlu fil-Patreon ukoll għandkom il-WhatsApp group fej il-exclusive WhatsApp group. U l-lum ħabbart li ħajkonna event, ma nafx jek tħalġed, li ħajkonna cinema event on me. Attack on Titan, ux vera. Jew Attack on Titan, jew nkella konna suba jew xi ħaġa jekk li għuzi. Mux ġekon suba film. Le, ma bat ngħidilkom, għax krejt private cinema għal-patrons. That's crazy, guys. Jaqbilkom tiġu Patreon, iġu, neħdu buzz, għanastabit ksibtu għanemmissjax, għax għan dik id-dar, ma ovvjament. Vera ġera, I can't believe I fumbled, guys. Like, I fumbled so hard. You weren't locked in. I weren't locked in. You weren't. ħajdukom, dibis ħajt. Bat nabżufukom. It's tough. Xara zobna mill-gess. The first 2 days. Ma nafx iż-zob xisimom daw n-nies, bro. Nafx iż-zob xisimom. So I'm like, jina, jiet emmek, bro. I'm like, alright. Mux ħan stakkartu tijem, mux xobotuni mal-lew. Xorta għalajt. Xorta, fuck. Le, missa, anyways. Mela. Guys, xħobbu tamlu intom, like, pala content, like, għadkom minn, għadkom talent show daqt issa. Mela. Le, għed nisaqsi u koll, speċi pa ma' Dwayne, intkom l-ideja, għansaqsu mek, nibdew mill-bidu. L-ideja ta' TikTok, minn fej iż-żobġiet. Naf li inti kon TikToker u fallejt. Għatand il-video tagħna. Fallejt. Imma naħseb, asna fek ma naħħejtux. Jena Le, jena jinti, għax onestament, ħafna mill-video għodma kelli naqa rebrand jena, bro. Għalek. Le, fem, minn dijem kont nħobb nedit jaw namel content u kif taf. Shitty content. Għarret sibi. Le, għawasma, Ashley, tijak mux daqsak waw. Ikkalma, brother, ikkalma. Għax rajt xamilt recently ta' dak il-van ma l-għol stoħti. Dak man fejja fucking tajjeb. Honestament, shout out to l-għol stoħti. Shout out, thank you, bro, naprezza. Insomma, Mux we don't care about you, Nathan. Insomma, le, Mela, kif ġiet l-idea, mela. Basically, minn dejjem kont nħobb, dejjem kelli l-idea li namlu videos ma' xbib tagħna, we're just naturally funny men. U darba konni din il-naxxar,
Le, not a weird flex, imma, come on. Eċi flexja. Mux niflex. Għala ħanejd li. Chemistry tajba bejniet. Għabes għalik, tajb. There's chemistry. Imma għax, I think I'm funny too. But then when the cameras are in front of you, bro, sometimes there's a difference between funny and funny looking, guys. I'm so sorry. Oh, Oh, sorry. Funny looking. Exactly, thank you. Sorry, ħana ranġa ħaxċajt. Le, bitkelbu, għed niftakart ibat li kont biex namlu content, għal dak kien għall-Los Tigres, jew xaħġa oħra. Forse namxu vox pop jew ekkax, bro. Kiku. Mela, bro, kolla, bro. Big Brother, bro, like, taċċajt. Big Brother ikbar minn din. Fokis jena fuq Malta pop, għax għanna ball-affariet għal-dejjem. Mux bħal dak Ma guys, għanna għalfi ħan fokajem fuq Malta pop, għanna dak il-persu temmek jett locked-in. Għadda dak Nice, Marcos. Xadik kebed. Għaw, to be honest, jienxu konten ġewa kont, fil-verita. Li l-ak man tikxur, bro. Konten ġewa kont. Sama, la bat il-sħabek u biex tamlu dal-grupp. Konna naxxar darba, konna nabu futbol, nixxotjaw normal, nitrenjaw, un baddu l-fum everiketlu, teknik dwarba videos, ek. Għamilna sfida, ta' malajr, edit jajtu, tfajtu TikTok. Nix li l-idea kienet li nitfaw fuq tijaj personali, ma palisi jgħet shadow band jena. Mux ħanajtala, xamil xaħna naqra controversial bizmini, ma ħanajlek. Dita shadow band. Ma nemmenixin. Għaxan kaj jindili kolli videos imorru. Ma kif tkun taf, mela t-posti video xieġri. Mela, ħanajt il-post. ħanajt xit fajt, ok? Darba tfajt video fuq. Oh my god. Oh my god, okay, no. That makes sense, man. That makes a bit sense. Le, u deħan blejtja, amen, għaxen kella ħatiġi il-YouTube video. Dik il-ħagġa. Għajna jilek. Rewind. Fajt dak il-Ġermaniż. Fu dak il-Ġermaniż li għandu facial. Bizzejiet, dak il-Ġermaniż jifmuha. Fajt video fuq Ġermaniż. Fajt video fuq persuna Ġermaniża. He only looks Manuel Neuer. Marcus looks in to say the worst things. Like, you looks in to say the worst things, bro. Controversy, boom. Locked in. Locked in, guys. Mela, fuq il-Ġermaniż. U dak il-persuna Ġermaniż. Li biex nkun clear. We are clear. Bro, tabelara l-ek. U minn dak iż-żmien, lajt strike fuq TikTok. U minn dak iż-żmien kelli strikes ukoll, kelli ħafna strikes. Ma jkelli ħafna strikes. Kulħadd dak kien kellu strikes. Niftakar tajna wkoll. Ħalluni, bro, dik il-xejdulu tijaj. Li inti shadow band? Sleep at night, li ma naqla views fuq personali tijaj. I don't think you're shadow band. I think das madni xtaddax, mera dik il-ħagġa. Għax ma najdlek, jinġi li kelli video, biex mux biex dijet najdlek, biex anka ju, ma taħsibx dillu ba xar, ben, jew anka unis uħra jazbu li ma xelbe. Xi kultant inti, bizem jkollok dak il-4 videos li morlek naqa, un batta ġedeġa taqbatta, imma jekk un batta timla moħħok, għam shadow band, ma t-tellax u ta' Jien kelli minn feħsibt li anka jena, I was just not funny, bro. I was just not funny. Like, the video was just not good. But you just take it, edit, time, look in and like you look into it and you just do better. That's what. Imma ma Los Tigres sibtulna ġikko. Los Tigres, mifem, not to big him up, jow xaġlu ma mevrik, xkudan di kerjaħom il-videos, bro. Le, vera, ħana la jkunu. ħajda, bro, naħseb all funny one. Like, genuinely, naħseb funny one, oh, bro. I'm not gay, she did kellem muda. Il-loktina ċikol. Għamil, bro! To be honest, le, actually, ma kien never. Ġili kena ikellu għek. Ma dak ġibunna l-guest. Vera, ma ġibtunna xej? Sibna traffic. Alright, okay. Anyway, les, madonna xikonnet najdu. Konna ġina vera mux Konsenajt, dak il-ħagġa ta' Spider-Man li ta'mel tifqalalla. Mnalla edit the thing. Oh, to be fair. U int l-edit nassumi. Konsenajt, it pains me, but to be fair, l-edit tajbin. Thank you, you know, mevri kienx kella YouTube channel ma tkonna. Tuża. Kapkat. Honest, kemmu tajjeb, bro. Kemmu tajjeb, bro. U jagħmellek kollox, bro. Le, Tiġa nilab naqra, ma t-simplifies it. Le, bro. Ħalla sa xogħol. Le, anke CapCut Pro għamilta. Bro, it's so worth it, bro. On the go vera faċli, speċi. Ħalli podcast mux ħan edit jaħħa fuq il-nax li impossible. I can't do it on a phone, bro. U aħna, zaċ tiġina tajjeb u kollu, xedek ħafna
kem tiġi l-ostra 10 euro, kem tista tiġi. Oh, that's a nice thing li t-team jina għat ma xaħġa, you know? Flus tal-Patreon Teamwork, u sabiħ. Isma l-adverts taħħar. Le, mux pala flus, pala teamwork. Sabiħ pala Le, sibek ma teamwork. jkunux il-teamwork. Bro, eżatt dak il-flus, fejn ma dak il-flus tal-petrol, bro? Ma fimtek, Le, kellek tabiħ flus tal-petrol. Għad d-gazi, bro! Le, Le, ma di apposta ma xetti għati kaza, għax sejdu għal-flus. Bro, fejn ma dak il-flus, n-nistennijom, bro? Ma, bro. Anyway, fisser tajbin, u anka speċi dak ta' Spider-Man faqani, u dal-axħar iskom sibtu l-Magic Formula u għek, għettamlu għafna differenti, fissa mux futbol għamiltu l-Ghost Hunts u għek, u kif tiġikom il-process ta' tamlu naqra iskom meeting, jew xar, jew tiġi minn moħħok like tkun fuq il-loki u tajt, this is a good idea. Le, normalment fuq il-toilet jiġu niktar idejat, imma l-idejat ħafna minnom jina għamil. Tkunu fuq il-loki Le, ma fl-kien. daw offrit Għakket nejt Le, fl-imkien jiblet fl-imkien. Le, bro, dawn, tip, busket da skonna morru normali, għana, like, it was an activity on a Thursday. Dak jesu ma jafx li tkun il-loki miegħu, speċi jesu ħada qatta da. Dak jesu Daħal warajk. Entkom bil-qiegħda. Mbatta. Man, naħseb ħerna mid-ħal. Ikun bwib għadek. Ma naħseb bil-ħal. Imżaħ, daw li t-tajt, bro. L-unika darba li tħalt miegħu kien fil-busket fil-verita. Kolla timbul qabad taħal fuq. You white, naħseb, you white. Le, bro, ma. Teamwork. Il-barra nġri Ma mentux naqar zommu like. Le, bro. Xo dan ikellem għabżon dak il-support, ma mwara. Aħna nużaw il-moral support kont. Biżżejjed. Mux important physical is also. I mean, bħal idejat naħseb aħna in real life fil-verta maħniex ħafna differenti, just eżempju. So it's natural, mux ħafna fake. Le. So you are these characters li għandkom. Tista ti bullshit, everyone bil-gżab, eżempju da, nafu li he's not like kif kont għamil fil-videos tijak, jien naf li Mela. ħafna nirġili. ħafna nis like. Naħseb għalek like il-Big Brother ħasbuk li kif kun. kommenti tan-nies. Bro. Imma fil-verità, like vera kien xsib balla support, menx. Le, kellek ħafna support. Kelli balla support, men. Għaxina mbatt ukoll l-axħar episodju għamma kħisu kwa naqafu jom bat, so tipo, tawna għajsu my time to shine, għabba barra, bro. Le, ma vera, so ikolkom dak il-overacting. Le, I mean, ikonna ċertu affarijiet minnom jisek speċi bil-forsi t-tifek jaxom mara. Imma, eżempju, bħal busket, di konna namlu ġast qabel, ma kienx fej morru, konna morru, eżempju, nuħdu bella tesa s-serkejn. Mbatt wara ġast imorru nimxu l-busket, ġast ek random malla, voldiri. Dak ġarba, konna t-nitkalmu ċet, normali, eżempju, għalli ghost hunting busket, l-dan, speċi batt l-oħrajn, batna l-oħrajn, temna. Ġedna għazina xlaw darba kienet f'xaba xita. Imma it was fun, speċi l-idejat jiġu ek. U lew, tajb, meta anka jek il-xita li you push through, għaffari, jintu ġomni dik la-flet. Le, għamil nikġu xita Għalek, jintu ġomni li when you commit, importanti li jek ħata maċħaġi you commit to it, u dik li għaktu ġomni. Narakom li jettamlu, faddi la kienet jisaqsi nix taħseb fuq l-opinion tijak, I don't know why he wanted my opinion, imma vera nice. Nice li għalla saqsina. You're big, go, you're big. Imma kontet najdlu. Lev, naf. Oh my Aw. I'm like, wait. Bro. Sejta, bro. As a former big kid, bro. I'ma be honest, actually you're big. Isma, hej, għet immur il-ġim, men. Għedna lakom bil-għedha xdej xux niskom before and after picture. Crazy, bro. Dil-ħudi naħxi diġik naħseb bħu actually. Sorry. Le, to be honest, sa' sejt għetlu nissana għalek fil-podcast. Għaliwa, gveri, nuvanta Le, għaw, isma, għamal boxing biex kontafu, għal rajta l-ewel story, dak 12-year-old. Dan iċċeba, men. Rajta, bro. Dak xeba, bro. Għanur klip. Bro. Titini xeba, men. U għaxni ġast jedi ek. Għamlak, bro, da. Għet niprofa.
Pux, kem għandek. Ma kien was funny, bro, biex ma nejdix. Actually, jek trid, u għed mill-grupp tagħna. Jiboxja u koll. Kif iżibuħ ta' nis, il-memli ta' tus. Aha. U boxer u koll, għadir jek trid. Kollina aktar Bro, challenge. namlu boxing challenge, boy. Namlu boxing challenge. Jina ring girl ħankun biex kun ta' Le, ma waħda minn. Issa għandek il-figure ta' ringel u koll. Għalek, jina, I don't do Get your tits out. Eżat, you know violence. I'm a lover. U lek, kontet najt, speċi, dak inġi saqsini nejtin għalli naqra opinjoni fuq il-videos u għatlu, fil-bidu najt kellek naqra dubju, għax bdejt tajt li għet niprofa nil-tul 1K u għaffartek, you know? Kemm U qed issa, 1.5. which is good, nena finna man. Good, in a month. Probably Inst- sa tomorrow Instagram 1.8. 1.8. Tajjeb. 1.8. U minnkomx li bdejtu, like 2 months roughly? 2 months. Le, 2 months, oh, that's crazy. Għax TikTok madux kif kien fil-bidu. Le, Fil-bidu le, net kienet ħafna. Diffiċli, bro, biex tikberesta. Għabba kon nitfalar content, jim kon naqla like 40k. Le, le, vera, Mela, qabel. qabel titfa video, like fiz minn il-COVID, you know, inti, bro. And even James, bro. Xej, kon nitfaw blood Nitfaw dot. blood dot. Bro, jien niftakar nitfa 3 videos kull-jum kon kolla jmorru viral. 20k, bro. Kolla over 20k. Le, issa vera saret diffiċli. Issa, bro, biex tħidda, the video has to be genuinely good, bro. U għalek għatlu t-warjax, għatlu t-uqx t-panikja fuq il-1K followers u għek, għatlu ħajġu, għatlu għandkom content tajjeb u għandkom a good thing, għatlu, you know, shit like that. Ċekek ma follow jakom, ċek shit, to be honest. Zidu, forse, Nara l-followers kolla tagħna. jistokja l-kulħat. L-immo, uħrax mobali uħra li t-tajkun twejt. La, la, vera għandu. What the fuck? Dan saħ biex naħna nemi għalek. Ma tawkomx xi mobile. Nishtiq taħna, bro. Tini ċaf għamil hotspot. Dude, you can do this later. Ta. Le, naf, kompli. Miskinek qalba. Tellif kon follower. Lajtin? Good shit, good shit. Tara, I'm popular. Tigres. Ejwa, followers. Following, basta għalma Are jifollow. you following me? Mejja, Mill-Los Tigres channel zgur li lex, ma nifollow il-team tagħna biss nifollow jew. Da minn daw n-nejk. Għalli jkunu easily find. Daw n-nejk. Mux għanajda, għax boys ekkonna namlu f'meta fl-antik. Eżatt. Boys ekkonna namlu. Wait. Jek nkun pala guest nisperna għalla follow. Ija, jek nkunu guest jek follow jgħan. Dik tal-followers kon nofti għamna li speċi fuq Los Tigres Le, sewa tamnu. Le, sewa tamnu. Ma nitfaw xaba follows. Le. Le, sewa tamnu. We follow from our own account un bas speċi, Le. kalmu bl-account u ek ma. Tiwarek mux etnajrukom, mux etnajrukom. Minn ġewat ninkazza. It wasn't attention. Minn ġewat ninkazza. Alright, mela. Le, rrit najdu, speċi konna Don't worry, we'll support you. We support you. We support. Għalek għadinaw, għalek għadinaw. U rrit najdli, u saqsajdik qabel, imma nsaqsik għawek. Los Tigres mux il-content team bis, għandkom team actually football team u kollox veri. Għet naħdmu fuq u iktar, speċi fil-verità Los Tigres bdejna bħala just a football team, we play 5-a-side. Għandkom bizzej players. To be fair, palissa dinna over. Kemm għandkom? Jek trid għandna xab injuries, but dirit. Jek tiġi. Palissa. Pala cardio, jina hoppo, I love playing football, bro. I mean, you can do MS. You play football. Mela, mela. Pasta, ma like, Jek trid Thursday għandna 5-a-side bejnietna jek tiġi. Meta? Thursday. mux tek għatiru da. Mikkel, mekax li. Għatteni, mux tek għatiru, bro, għakina, għallama bien. I mean, palissa bdejna. Fuck you all. Bdejna bħala team, bdejna nabu 5-a-side, speċi jemmin dejjem konti hob ek xaġa. I mean, għandina bħala persona, I have a high ego, high self-esteem, u speċi dejjem xtaqti kolli xaġa l-instanajt ija tijaj, li speċi hija kbira. Allura bdejna d-team, ovvjament minna l-għajnuna ta' Nathan u ta' sħabi l-oħra, thank you kolla. La, ma jisir xej. Ma jisir xej, to be fair, it was a lot of stress fil-bidu għax. Ma ta' tibta xaġa dejjem. Biex jissib it-team, biex tilab. Għamilna l-ewel kids, that was actually nice għax kanna xaħġa tagħna, speċi bil-badge, that nilabu bil-badge tagħna u hekk.
bdejna nalabu iktar, bdejna nalabu Għandkom weekly. iskom kolla tafu tilabu l-futbol basically, jew kontu għandkom background kolla tilabu. Il-maġġoranza kulħadd kien jilab, jew Tajb. għandna l-minuta jilab, Voldiri, u speċi anka eżempju jien bħala kolli kont nilab, speċi waqaft ħabba ċertu injuries, speċi. Ma 5-a-side less stressful minn proper games u għaffartek. U anka bħala speċi kif kont nilab jena, kien kont nilab MFA, speċi bil-kontrattu hekk. Aha. Speċi lej l-axar it was kind of like a part-time. Aha. So I lost the U love. sektar relax, aha. Allura, I found love again of the game, speċi għed nilab ma sħabi, I mean, mux għed nilab ma nisli, actually, Xorta naħseb training. tibeta toffendu xurxin. Għad kullom, Waqt il-loba kulħadd kontra ġin, wara l-loba it's okay. Imma waqt il-loba no bodok, bro. Jossi, No bodok, bro. Jien vera sor loser, vera nħaraq minn. Maverick f'nofs loba meta ngħidlek demonju, bro. Like, it's an understatement, bro. You can't Wara l-loba like we're best friends again. It's a good mentality to have. Għandek bżon xatt that lights a fire under your head. Le, u li għandkom tajib li għantikom naq suggestion li. Fil-fat, għalek il-fasċa nil-bisajin tal-Captain. Le, kontent naj li tajib li iskom għandkom dil-ħagġa u koll, li għandkom il-content li huwa vera tajib u koll, li tistaw tibbildjaw, li speċi anka inti ġil rajtum fl-Amerika daw hemm xi teams il-Kings League u hemm a baseball team li basically they just do content but they actually do games ma friendly games u l-ammont ta' supporters li kollhom actually jiġu jaraw mhux biex jaraw you know so għandkom xej a plan fejn tistgħu tibnuha like bissa jiġu jarawkom fans jiġu jarawkom nara l-ede so it's a good thing. Fimt? U kol biex dil-podcast fil-fatek kum mux mis-saxħatax, jom ma jisir xej kważi. So, teamwork is very important. Għal-darba għalli. Jien smajt li jaxli like every 2 weeks ikun ħajwaqqaf kollox imma jekk smajt sew. Għaddi, xinġejt l-ura bort fil-grupp ċet għaxu għalli, u għalli, ma għalix darba, għadħad ċekke. U vera ma għattix, tara vera. U vera, ma bax taħaj waqqaf kollox. Għaxet għattin naħseb xin noħroġ daħajt li xitla darbit waqqaf kollox, guys. Le, mux tal-li ma waqqaf kollox, tal-li għamil tiktar work, ħiġ tiktar clips, daħħadna members ġid, edin viċin li ndaħlu xaħatiħor u koll. Nifmek għax li tajna. Imma għanna viċin li ndaħlu xaħatiħor. Kellimna fuq dal Nifmek għax li għax l-stress vera kbir minn għanka Naqtaw kollox, dażdek jħammur At the end it's worth it. No. Speċi wasalna u għekku, għajna għadna. Le, anka li tara tal-views u tara anka nis forsi jarafukom, jew ta' jgħidulkom proset, jew dek, speċi li kifatlek anka dis waqt il-ġimma il-Mr. Lockton emmek għatlu. Għaddi fuq il-mobile, bro, Lockton. Dik ġiba, bro, dik il-bicċa. Ija, li għatek. Għaddana għamlek s-sadek. Nċekja noti. Notes. Ma minnix notes ta' program, bro. Xinu man? Xinu manno? Ma minnix notes ta' ma minnix notes, tara. Tidilkom, bro, inkelmu jisni tikellem l-arja, madonna. Xapunti best. Inti t-tismanja li jistek, u jow xie, għaddek test. Dakka posta ċeċ, purva jħarek. Mela. Kalma naqa. Mela, t-saqsikom iskom. Fuck off, I'm doing an interview issa. T-saqsikom, per eżempju, issa għamiltu 2 months ilkom tamlu content ġewek. Xini l-iktar wahda diffiċli li kienet, jew l-iktar video li ġobkom jew hekk? Għalla kollox the funny one should talk. Alek, the funny one should talk. The funny one should talk first, bat t-kellemin. Mela, naħseb li bħala videos li l-iktar ħad biex namel li joġbuni. I mean, ta' Spider-Man li il-best il-kull ta' Spider-Man. Dakum ma tal-bad, bro, dakum ma Actually, tal-bad. profoq ta' għax marx ikunu jafu l-identity li jien Spider-Man. Alright, ma naqbux. Niblib, jow, ma. L-witchu. ħatkun għadef fiex. Fil-wix kol, ġibta maskla lista. Għajja l-bist il-maskla, bro. Għajja l-bist il-maskla, bro. Bqajt bjad il-ħu podcast, għabda kienu kon jgħam. Olejna xijaf nofs il-videos. Inna nejtu li Spider-Man, bro, bil-bidu tal-podcast. Actually, umbat, imma bħala favorite, tal-busket il-part 1, nax minn dak il-video, dejt iħoss li speċi is the real thing, speċi etnomlu xaħġa, xbdejna law ċeba comments, eżempju jifaħruna jidunna proset, t-tindaħ u hemm nis li jtjuħdu pjaċir jarawna, anka nis eżempju kunu mixin barra, jew kunu jgħat il-xol. Eżempju inti tal-Tigres,
Tajjeb. I mean, not to brag, ma anka eżempju ritratti, kelli diħu. I mean, it felt... It's good when the first time you nice. this sort of thing, tajjeb. So, I actually felt like a content creator, dak il... You are, man, you are. Don't put Especially it's, Bidu just... Konna fid-dubju. For fun, just... Xed ħares, nista nagħti kompliment vera. Lijak mux ħanajt la kompliment, inti you're a shithead. Il-dak ħanajt. Anyway. Want to know one CV. U biex namlu għacċara, jien għandina konfidenza ma dal għastola. Mu flimkien ta' daw, guys. 5 euros sija. Intom fis department ta' No, għall-ħar, kif qtiltu. Ma tieli ħdimna, nissanejta dik. Ejja, ġili ħdimna fil. Għadet il-kontrat tal-lista kompri. Le, għad marriċ nikxaf fejna actually Le, naħmu mill-distributors limited. Ħdimna book first Flimkien Iva, so. Probably għattajna like 10 hours. Flimkien Iva. Kelli għafit noqtlu. L-edition ta' Red Bull minn dik il-ġurnata b'dejta. Għandi il-problemi f'qalbi. Kemm nieħu Red Bull minn jien? Brother, niftakar dakinhar ħad xi 6 f'ġurnata. Nejdik il-palpitations li qabduni dakinhar. Nieħu, nixrok. Ma nafx kif tixrobu dak l-ammont. Le, jien immune, I just drink it as well. Għasta di jaffetwani, bro. Like, sirt imbati b'qalbi. U xorta għaddini, għasi jaffetwani. Befri kem wara ġustin. Ma jkolli ndaħħal medical test tal-ġumad. Bro, naqbad għaj xid dispost. Dak palissa tejt l-editor tiegħi, bro, Le, ħajmutinna! Mux different. L-editor, bro, għandibson jgħu għarissa. Xobni xkul ġenuħta. U għalit t-saqsi. Entkom vera Vera kuġini. Sekondi jew. Dak jidher Meksikan, u tidherux. Illa, bro. You are what you eat, jgħidu? I love that, bro. I love that, bro. Respect. I love that. Takna darbanejda dik jena, bro. Sħabi. Darbanejda, bro. Kem dar rridu lek possible. Ħafna, bro. Għax vera, pusti għalek jien kultant, bro. Jena vera ma tajdu xaħġa għamel xaħġa ma namilix. Bro. Ma namilix. Id-dependi kemm jien confident biex namela. Dan, ġifir. Nishtiq nejt bħalek, bro, xajt u għagġa. Għalek, jien naf. Is this gonna hurt me? I don't like pain. Like jena meta mur il-ġim nibda rekpi bil-ġewa. Nibda rekpi bil-ġewa. Le, ok, jien ma nix dal-luċi kollu ma maġġa. Le, ħana l-istess ħagġa, speċi ħana bas naqra last week mort tled darbit training week. U il-boxing ta' tifel, ma that's the last bit. Koll namlu push-ups, sit-ups. Unboxing ta' tfal ta' meġi. Le, boxing. Għaddu ma biex tal-għaddu l-dini. Serġ bret, għettin ta' matfall, sarwa, xor. Għaw, bradit, ikkalma laqas, għax daw u għaffari. Mela, kif konten namel training. Speċi kolli balla tuħtala. U ġo qalbi b'nimnajt, xin zop jamlu kull-jum dal-persu, why, dal-uġieħ kollu, man, is it fucking worth it? Curtis minna sum li jitla dak l-ġieħ. It is? Tuħtala ħamidu. Le, għakxa. Normalment, jien personali, eżempju, wara ċertu żmien, eżempju, jekk tibqa' dejjem għaddej, futbol normalment rari nifqu. Kull ma jkollna konna nifqu xar, u f'dak ix-xar xorta tibqa' tagħmel xi ħaġa x'inkella tidħol pre-season u il-coaches joqtluk. Pre-season it's hard. Ma jiena personally I never train speċi, fimt, u tħossa l-uġieħ. Mal-ħin l-uġieħ. I hope so. Ikun just Ekkun hemm moment laqas tista' bis-seta l-pes li għamilna fucking sit-up to nejku hekk. Bejjerek biex noħroġ. Dak ħajkun ġib. żgur toħroġ mis-sadda tkun qed tipprov imma. Le, naħra wkoll jew inġejba. Ma wiċċek. Xed l-ħar kelma. Inġiba ma wiċċek, ha. Oh, bro, this podcast. I don't know, man. It's a geek podcast. Turn into like Bis-seta, that's for the written for warning. This is nothing geek in this. Dal-podcast rajt ħaġa minnu fuq l-internet li fuq l-inkognito jeni. problemi, bro. Skip this part. Problemi, bro. Le, vera ħan for warning li today's episode is not geek. Le, it's not technically geek. Għax morna ħafna off topic. Le, issa we'll ask you about like I know you guys like Marvel and like other things. The best for Spider-Man, bro, nassumi at least. Spider-Man, You should Yeah. Illa, we're missing da Spider-Man. Da Spider-Man Da ħadd. Spider-Man. Da Spider-Man. Da Spider-Man, guys. Da Spider-Man, guys. Ħalli zgur kunu jafu This is as geek you can get, bro. Fleta tamillu vleġġajek. Like Spider-Man. Bro, ħalli zgur kunu jafu n-nis. Rrit saqsik. U l-isem vera parti Spider-Man, Peter Parkinson's. Bro, bada jibżejda tajtu naqqa lecture jena qabel maġġejna. Etlu,
Affarijiet li ma tistax tgħid fuq l-internet. Bro, ċertu affarijiet. għax tkun tilu, no, għax ċikontant ma tkunx taf, għax il-humor tagħna u vera sekundan similari, bro, ma some things you really can't say. Fuq diri tinsaqsi ġam il-punta You għek, can't speċi, say, man. intkom il-videos ta'kom qed tippuxxjaw naqal limits, speċi, mux You are, I'll be honest with you. Iskom edin tipprovaw l-audience ta' bite to bake biex tamlu għal, dak naqra ħamalaġni, naqra mux sex, għax dak umbat, I love you JD Maxwick, imma il-bite to bacon is 70% sex jokes. U da. Imintkom qed morru fuq il-ħamalaġni ta' other stuff, mux il-sex, għax għall-ħares tim ta' futbol kolla fuq il-sex, għax ikun worrying. Imma Jek nibdaw namlu l-behind the scenes, probably. ikun hemm, alright. Walla, bro. Slowly fence. Imma kif tasbut ħatibqgħu tippuxxjaw naqgħa dak il-limits jew ħatitawnew dawn? Probably xinjoħ dal-podcast ħajkun ħarġ dal-video. Il-video li ħanitfaw li jmiss. Ikun ħareġ good. ħajkun liktar wet offensive. Alright. Imma ħanejtek. Inti dak il-mobile. Għaxan dirna f-teachers. Teenagers. Viva Big Brother, u għak. Kalmaw, ja, guys. Da, bazzikament naqaxijim, teachers. Si sublimes, issa importanti. Subscription ta' Pornhub li jista' jkun Nara presser, Brazil. content. Il-membership. Ħajkun ħatibqgħu tippuxxjaw il-limits. Bro, aħna, we have our thing issa. Kunu hekk u dak għal bidlu. Kemm iridu, bro. X'inhu l-punt li għandna nbidlu l-comedy? Kelkom hate comments diġà? Insomma, Kien hemm imma mhux taqsek. Judi batitlek, Judi. Le, Għada le, ma nafx kif batitlek. Facebook content. Lilek fuq Big Brother offendietek, Judi. Mela għad li jessa jmur sama nistax ngħidu ċertu affarijiet. Imma dikkol dejjem. Jina għamilt fake account u ħejt comment fuq dak. Ma ġist għadda fake account biex To be fair, hemm wieħed qed ibeżżani naqra fissat fuq sormi, bro. Fajna ta' Spider-Man. Inkollu jabbu comments. Ħallini, l-lum tfajt ritrat jela ta' l-entrance stick, kienem wieħed tafx għalli, I'm so proud of you, you've earned a foot job from my dad. A foot job? Oh my dad, bro! Xirrajt għamlek, brother. Għax, għankun, narak mux berek għalli. Dak jow li jħwarijat. ċajwa kalma. La, ċitaruħu. Le, biex nara. Dwayne, you earned the right for a foot job from my dad, by my dad. By my dad. Batlili. Porti l-linkjaw l-Instagram u batli. Bro, it's in my hidden Instagram. Dik li ġieħa biex nara ħadlu komment, bro. Għal-kolla sabi. Metlu xej, bro, metlu xej. Le, weird shit. People are weird. So, hate comments man kelkom xaqsek, so tista t-provaw għek. Stax, what the fuck? Okay. Il-volume tijem. No problem. U għandkom videos iktar pjanati u offertek, obviously. Bħalissa. Għandkom xie fucking weird shit li ħatamlu. Għanna ħafna affarijiet qed nippjanawhom, kif qed inti jew inti ma nsejt nsemmija talent show. Ejjen semmejna. It's a work in progress. Dik xie tkun eżatt. Dek għamiltu xi Google form, in-nies jitlu umbat, xi ma kikajt xilli kons. Maġ, dik basically naħalif lek kont fuq il-toilet u li t-nifmok bil-idea, naħalif lek. Le, it's a Between wipes. It's a famous thing. Le, like, bro, jinn noqod bil-qeda, like, namel klet kwar. Sa' kem jordu li saqajja ma nqumx. U kuna mefna keb jistedda jek. Għaddi fem nitħol meli buħdiħem, ġo. Għamil kunet jinn tħassel sa' dan. Le, veru. Le, basically. Bro. Basically, għanna forum, kem jimlew għannis biex. Forum. Kifetta forum. Forum as a group. Għat right? Freedom of speech. It's a forum, bro. Għax secretly t-foreman fuj. Sorry, alright. Foreman fuj. Jesus, alright. Push 5 guys għanna law, bro. Xilju, 1, 2, 3, 4, 5 guys għanna law, Yeah. That's crazy, bro. Production's even better. Form. Għamilt form. Tajjeb. Biex min japplika ikun 18 plus, għax ovvjament jaff naqlawlom għal-ħara min jiġi biex nitċajtaw. Dirossa, xin ħatkun għal-list. Ara, basically. Tajtkom idea u koll. Eżat, le, hope li jiġi xat jirrosjana, like, this is a comedy. Le, intkom ħat ir-rosjaw li l-om jew? Le, jekk jidli xat kanta jkun ħazim mejet, ħan ir-rosja.
Like, it's comedy, mux ħanqot hemmhekk nikdiblu ngħidlu Imma din b'eżempju din naħseb ħajkollok ħafna nies japplikaw. So ħatkun long form video jew ħad TikToks. Le, jien kont ħanamilha. Ħanamilha isa like a series. Like 3 guests per episode, per eżempju. Like I cut it down, nipprova nagħmlu għax taf il-short form il-videos din nitfgħu. Niprofa neditjaħ kemm nista. Unbaddit nafx għamel, s-x nifmuħija. Dak unbadd jibda kull xar. Joħroġ wiet, Jibda le, mux ġast, jek jibda jidom isma, guys, kallum zon clips iżjed. Jibda jabbuża fil-nis. Eżatt, ma jkoll il-video, let's fucking nitfa clip. Jitfadaw, bro, bazzek għamel. It's a good way to make people, it's a good way. We should do that. Jek tridu tidlu, fit-talent show. Ashley. X'inhu jagħmel? 7:45. Le, zommu għanda. Mobile, bro! Għandi bżonn imbul. Għalek, nibqaw komplu bil-podcast ma, guys. Mela, allura. Ħataddi. Ħattat sasiħi. Mela, guys, ħajkanna neħdu Break, sakemm. Ħabba Marcos. Kemm fil-ħin? Kemm tajt li kemm fil-ħin? 41:33. Le, mela għadda l-ura, morbul mela. Morbul mela. Mela, guys, we're back għax Marcos dam sija, man, ġo toilet. Naħseb, onestament. Mux ibul kien jgħet, onestament. Naħseb, jgħan emel xaħġa uħra. Il-mobile zammuek il-lokjat. Issa mux kanatu kazzu. Ħani kazzu sa. So, the tell is ċaħad mill-kjaw għadik. Eżatti. Mux temmeka, it's a good way to make one. Eżatti. Għana istan iġu naplikaw, jenu du. Mela, għal-koll. Mela. Mor, nibilaw sa' mor. Ashley, inti tista' tagħmilna komedi wkoll. Għax ta' comedy. Għax ta' skemmi ruċu, bro, la' s-seddi faqtku. U le miskin gustus, Ashley. Ara, Ashley, xinti tħol inti il-Golden Buzzer mal-għal. Għazek, mela. Kif ħataħdem u koll il-talent show ħankunu forge. Pal-X Factor, wek, t-provaw. Eżatti, maħna ħjar. Memx futtament, debba s-għamil. Le, Le, esma, tu bes shots fired. Skont min joffri l-iktar flus. Bil-kem, daw fottu, daw gol. Le, tu bes. Malta din, tizi. Asna kif jahdem X Factor, tu bes. Laqasin. Asna kif jahdem u ma tanċi dik għas, onestament. Aħna ma narawx, aħna ġast naraw s-sajtment. I love, are you trying to copy like? Kosa, dejtu inspirajt. Għaxa għabta sideman, you know? I mean, mux ħafna mill-affarijiet, ma ċertu affarijiet, eżempju, tittamel bħal ta' barra, ta' barra ovvjament huma they're big jimxu, eżempju, idejat tittieħu. Crossbar challenges, eżempju, ta' sideman u hekk. Għajt insaqsikom, intkom vera, fuq TikTok vera timxu offertek. Għandkom plan li tamlu long form content fuq YouTube. Yo, it would be too much work. It is a lot of work biex kunu It's a lot taf. of work. It is, but- U il-views mu mux l-istess. Like, tibdaw tejdu, okay, is it worth it? CPM ta' Malta tal-qamel. U empals, per esempio, biex nitkom Mux biex naqblu, mux najdu, għaxa għanna membru ta' bħal, najru għom. Le, mux biex najru, le, għantikom esempio, long form is very hard, it's not as rewarding as well. Like, it takes the grind. ċertu nies un bat jaqtaw qalbu, mux per esempio, tjam long form video, tkun on fuq, tkun lejt balla ħin fuq, Għalek kull u ġumat. tiġik 100 views, u tajt. Għalek kull ġumat jgħida jirrit jaqta kollox. Jibdejt, is this even worth it? I mean, tal-YouTube, Aha. we thought about it, plans il-qoddim, għax ovvjament aħna ċertu videos jiġuna naqat wal. Għax infatti jekk għatlu, ħa. Ħalla il-putix ma jintelliv ġieħ, YouTube kif naraħ ma tantx għadu. Ma nafx, podcast naraħkom din għax tista tara bitxa tiqaf, tamx għallura, you can... Jgħu fil-background. Eżat, you can tista tamel assignments. Videos kif naraħ keep retention on video. Hard. Għax l-attention spen men TikTok, Reels u għek fotte u kollu. Jien film ma nistax naraħ minn armaħars li l-mobile. Jien xtaqt nkun, like, I think everyone here xtaqt nkun YouTuber meta kien zaħi. Like, kulħadd, it's the dream. Għana kena YouTube channel fil-fatina għom. Kontu tamlu. Football videos. Kon medit jada kizmin. Football videos, jekk titfa tifel tatu jew nonna ta' 93, tmur aħjar minna. Għagiz minn konna naqasibel imma. Uj, ma fasta. Forx kontra. Video show dak iż-żmien, video show bro, nejdlek. Imma le, konna saħfna, l-istess clips konna namlu mora xurxin. Ma, I mean,
il-motto tal-Los Tigres palissa huwa limitless, Volderi, you never know what will do. U sissa, kwant li, morru tajib anka għandkom sponsor u għaffartek, t-provjaw, which is good. Nishtiqilkom huma boys, għalkom taqtawx qalbkom kiekom xi video ma jmurx as such, wow. Normali, għandkom sponsor, kwalem. Mela, tjaqdu sponsors. Tistis, u se għati xawta, Mela, shout out to Eid Trap, ħajiftaħ daqt, Volderi. Eat the trap. Dwayne Eat. Nitkellmu. Nitkellmu Dwayne Eats. Like, issa l-pret telax issa fuq Big Brother. Għandu ikel vera tajjeb, Volderi. Għara, da sekk, għadna għadna semmi, mux tamillu iklam. L-owner gustus ukoll. Minnu l-owner taf ta' fuq personali. Mela. Għalek, għalek. Unbat laqqatni miegħu nkellmu naqajn. Narfi desa, tantik il-kontakt. Anka jina għamlu reklami u koll għal-gwinet. Le, inti għek biddita, jina kxie nistana mondu videos. Għanna, għalla jira nibżon ixi karotza taqli bitċit minn. Bro, ħallina bro, nibżon ixi, għax nixsib naħan irbaħ. Le, day one, il-karat kienu b'saxħitom kienu ħafna, b'saxħitom, kienu diffiċli. Kena għanzi marti. Le, tħolx fija, bro. Tħolx fija, bro. Like, kienu karati li vera b'saxħlu. Kallu kuħat kellu r-wol tijaw l-dar, kuħat. U mela rritna nkoll, speċi issa la aħna podcast tal-Geeks, suppost. Għablu tkamu naqfu Geeks. Intkom tħobbu inti obviously tħobbi Spider-Man. Imma tilbes ta' Spider-Man actually joġbok dak il-karattru, tħobb il-Marvel jew kemm mu kontant tal-lira rajt kostuma tħan il-bes Spider-Man. Il-Marvel joġob nħobbu ħafna, il-naraħ minn du konzaj, Volderi. Who's your favorite, Kifu? Spider-Man. Għalmen, alright. Għaxin dik oh guys, better, that's Spider-Man, guys. Jek ikolli tifel, nsemmiħ Miles. Yeah, Miles Morales. School. So, jek taħt tkun zaħir, kont għattejt Marvel? Marvel, jina minn dajem kont cartoon guy, like nara ħafna Marvel, DC Ukoll, kont nara Ukoll, Power Rangers, Ben 10, La, bro. Kolla dal-action tazmin. I love Ben 10, bro. Like, apparti Marvel, nħobb ħafna Dragon Ball ukoll. Dragon Ball Dragon Ball, One Punch Man. You should watch One Punch Man. One Punch Man is good. It's basically a parody. It's making it's on Netflix as well. Okay. It's making fun of like the overpowered there's so many. Imma onestament, jekk MC main character bażikament ma jkunx overpowered naqafna naħ. Naqafna malla. Le biex għaxin ħafna hemm genre jismu isekai. Isekai jogħġbuni. Isekai huma meta ma ħaġa dak il-main character mhux overpowered. I know. U dak parody isekai mhux actually dak. Għalhekk bażikament affarijiet li isekais il-main character jkollok overpowered man. Jagħmlu affarijiet joqtlu n-nies jiġibhom fil-ħajja Joe bro, like it's some like new level type stuff out there, guys. Ma I like it. Għax konna favorite book anime. Mandekx id-dira, like mux. You don't look like it. I'm Closet geek. Eżempju anka l-lopu hekk, eżempju ħobna What's your favorite game? Pala game. Jek għajda Spider-Man. Guys, da Spider-Man. Bieġu, ħallem skur kull Da Spider-Man għalmenu, l-loba. To be fair, għadnile. Ud fejwas. To be fair, iktar, I'm more of a FIFA guy. GTA, Fortnite. Inti għaj minn dalli tixi FIFA kull sena? Sfortunatament. Bro, honestament, bro. Xtaqla minn dan l-lom. Għax ġinu għamed. Mux taqla, xtitlef. Xtitlef minn dan l-lom. Apparti il-flus. Sa mux fejza, ma sa mux FIFA. Apparti nitlef il-flus. Points, specs. Nitlef la-mara, l-controller. Can you grind these points, yo, le? Like, would you be able to like get the players free? No. I mean, qabel kien hemm tista' tixxi l-coins, kien hemm xeba promos u hekk imma mbagħad kienu b'minnhom affarijiet hekk. Bil-forsi tħallas. X'inhu? Bil-forsi tħallas. Mbagħad hemm il-bar eżempju l-gamers bar tuhom kollox. Ġieli issir xi controller fi Jew għadda play television. Ija ma Television. television access. Għax nimmaġina dak il-kontroller għadda u teħel fit-television, bro. Ħana jiena nirrejġi ħafna, FIFA kienet kazzatni. Kont xrajta,
Darbtej, L-immu ħadd. jajdu l-ek, per eżempju, zbal darba tagħmlu, mhux ver, darbtej għamiltu dal-liba zbal. Namlu ħajti kollha. Xrajt dal-FIFA u għatħan xriħ u kien like 70 euro dal-ussi FIFA. Mela, kemm hu molli? FIFA kien hu molli, bro. Qed jagħmluhom il-prezz ta' Call of Duty. What? This one. Ġimgħa bil-waħda xi 89 euro. Istenna, imma dak ikun nassu biex il-founders pack. Le, mhux normali. 89 euro normali. Ma jkollok- Il-founder pack 120 kien ċaġek dis-sena. Bro, kemm qed jagħmluhom mollin dawn, bro. It's the same game every year, bro. Basically, ilhom bħalissa, like, ilhom this last 3 years. Just għatibidlu l-kids. That's it. u dak. That's it. No improvement. Transfers u affaritek. Ija, kważi kollox. No l-istess. improvement. le. Imma It's ħalli terrible. blaħ. Le, għax kun drajta u speċi jien palmante. Taf xinu l-izbal? Li xrajta. Parti, l-izballu tara l-kids differenti. Tara l-promos u tkun trida, bro, b'saħħa. Ma kont, dis-sena kont ħanixxi normali, qed mhux ħanu fuq 100, żgur, mhux żgur. Mort naqta xari u like għalli għal 20 euro. Il-barbir ġas għalli għal 20 euro mhux tixxija. U dak Mort id-darba tlu ridrat tetlu fak ix-xajta, bro. Torta l-barbir. Le, jena xrajta, għamil ġimma nilaba, għamil daw il-pro clubs u għamil pro clubs, labt xie 20 games dal-program, kliftom kolla, u kolla 8-1 u 8-0 u da. Ma pro club labtu ħadek? La, kontra n-nis, speċi da. Le, għax normalment pro club kollok sħabek il-labu miegħek. Le, ma mux pro club, dak xinu, dak Ultimate Team. Da, ultimate team. Le, ma ndix bib, No kollegi li. Għada kollegi, bizza, no kolli. T-taħab t-sajda għallu colleagues il-labro. Dikkara. Le, għax t-għana my closest friend. Le, u għamil ġima, basic nintlef il-ħin kollu f'dal ultimate team u għaffer għax dik l-ultimate team. Kont se kisse controller xklet darbi tat jew ħan neħked il-baloba jew inkella ħan kisse xaġa and I don't want to naħli control. So but more ħanero kon swapjajta ma' Marvel's Avengers. Imma l-oħra mill żbal għax l-oħra għax dik għatlek ta' mill żbal tagħmlu darba. 2 years wara kien hemm il-hype fuq FIFA reġgħu ma nafx ma xi l-aħħar waħda. Qabel ma qalbet EA, fisser kien hemm hype. 23. U bat u minn flok xajta fuq CD fejn tista' tbiddilha jew parta ta' għamilt download, digital download. Basically dajtu. So again, 1 week, uninstall. To be fair, ekna għamilna xew online. Ħalli once li xajta fakket edem. Ma naħsibx fuq għali għamil zbal, voldiri. Minn tal-laqas tibqa tal-laqbar. Iba li għandu, eċeċ t-nifem, meta li għandek li inti għaxet ta' tal-ċi tibqa tamil l-istess zbal, eċ inti obviously kollok ħbib li tilabom. U jek kullħat ħajlaba, jek ħajxru l-ġdid, ma tistax tilab maħħu. So bil-forsi tilaba. Għalli dis-sena naħseb dik li ktar li labna, nitħlu pro club, nitħlu pro club, jena dan, u t-mihara. Nejdu fuq ek bis, ma d-daħlu. Għaw ta' biex jisas balli għamil kim, bro, tamlu, xtittama, xtittama fil-qassjak, bro. Nitkeċċa l-ewel ġemma. ċiħil dak iku. Bro. It's okay, it's okay. It's okay, bro, it's okay. Inti tilaba u kol pro. Mela, nlabu, brother, jek tasbu li Maverick demonju fil-verita. Iktar fil- Pro Cloud, bro, jistressja, madonna. Bro, jek jaw kif għam dak nisma, kif għam dak nisma. Bro, tinduna li Maverick għet jenħara, jibda jisabbat il-mobile mal-mejda, un bat tisma jinfok fil-mic, bro. What the fuck, ja, bro. Like, literalment, il-kontrol għan t-balġi dal-kontrol, għak jibda janfasa, bro. Il-show ma jibdix minn hemm, il-show jibda jew jaqtal ma jibda biex jitħaq. Ninduna. U tibda tkazza. Lek tal-biza. U nitlaq mill-parti. Għan jitla, U nitkellem għamlada. Fata għaddu xej muxej, neġbir għabdu. Ma dik normali, dik Dik normali. normal, dik il-differenza bej, għam dik il-meme, man, like guys, meta like jinħarqu, like ma jġu xej, ma meta n-nisa jinħarqu, bro, għasit għajt kelmu, jammu sbaħ 10 years, bro, ma jitkelmux. The boys are just like le, bro, right? Il-lejla noffendu l-xurxin. Lada jitkelmu jisna normali. Ġampilli eżempju fil-ħodu, għaw kuġare. Eżat, bro, eżat. Le. U issa, għax kellna ħafna fuq issa, u inti, xie tħobb inti, bro? Jien, il-mami? Għax joqsku tkellem. Xej, ma tkella għalla ċejpa. Alright, u sibi. Jien hopnap bħalu ta' essential. Ma tħobb xie geek shit. Xie geek stuff xie tħobb inti?
U kont Comic-Con, ġifiri assumi tħobb xaħat. Le, ma kienx Comic-Con. Le, mux ġejt Comic-Con, ħadimt Comic-Con. Le, ma ħdimx, le, għall-ħares ħadem mi Comic-Con da. Teleparajtu. Le, Iwa, le, Comic-Con kien mux dessier, it was laqas ta' sir ta' qabel. Le, għatmu li. Moħħu Ċat kif il-bahri. Daqsek relevant. Daqsek. Jew Naruto xsibtu jiena. Le, vera, għatma ħadem mi Comic-Con. Le, għatma mort Comic-Con. Dejjem ngħid l-ħamur ma qatt ma nispiċċa mur, ma nafx għala. Comic-Con is fun ta' għaxan kan. Fanta, Tiġi li mort. U l-person ma l-book taħta ma maħħom t-tħol bxej, bro. To be fair, għatma mortax ma kellix ċans biex xogħol imma jekk once li terġa' ssir, ħajkun hemm Spider-Man. Vera, missek, għax kun fun. Vera, bro. Għaw, taf, bas. Kostum ġalest. Għalek. Le, ma s-vera ku. Jek ta' s-sapħed ta' temmijak barra ma tkun kostum cosplayers, illa kem taqla għaw isma, when you're in cosplay, you get so much of having. Jiena l-ħar wieħed li morna ġiet tifla libsa ta' Mega Man. Konosuba. U ta' Mega ta' Konosuba. U speċi konnet namlu sfida, biex nitnejku, min jieħu l-iktar xli li waqfun ħafna biex jieħu l-tratti, mux biex no flexing, imma it's normal. U tifla speċi dejjem tikkazza xi għodi waqfun jieħdu l-tratti. U għal darba iktar bdew jieħdu l-tratti baħħa. U bdi titħaq minn warajja sejra, jien id-darba. Għax vera, ma li jgħarru cosplayer, people just stop them. Cosplayer, għaddej, tasibli tatti issa, bro, Comic-Con, you would be, il-ħin kollu, Nistaw it's all nice, għax like, you're in costume, so you have to become the character, that's it, so that's it. Għedda, għax għandek il-mossi toqt Nġa t-zabba. taf ta' backflip. Għadrolu. Eżat, li provajt kważi sprenjajt. Mela dawn. Tammix backflip. Ta' split suwek. Ma wġaw il-ħatta. Ħaġa. Għandek għamil backflip għaw ekpol. Le, ma nix pat. Ma nisbat. Kistinna xie. Għajma, ġifiri. Oh, good. Il-liba, man. Da posta ċjam, għet posta, he's doing compare, biex jaxarek, man. Kif jien imwaddablu dak da, sama lex, fottu għal-lasqa. Fottu, bro. It's very cool. Dak għallek monster, u nġi nittifaw ġew, Iżom, ma kiesa, vera. Forti ta' tfagġa fih dak, ġviri. Tista' saħpala mag, għolek, damma fil-verità, dak jgħed biex għallek energy drink u titfaw għek. Għajfa xaħan, il-lalla, jek għandek u jedok xodda sek. Dek, bro, għaddej. God bless, man. Għaddej, bro. What can I say? Jek dassa, bro. Dik, forsi. Għazajna għajt kħiet jgħid, Għax kiku God bless, kiku għet najlek xie l-ossetta mill speakers. Mura mal il-porno, man, għal-madon. Projektem liħ, that's crazy, projektem liħ, genuinely crazy. Mura mal porno, kiku, għalleċ, ta' l-ektar flus, gura Li għalleċ. moħli TikTok. ħajkolli na blipja taħseb. Kollok clips biħed, Għagħani, ħal-klip. Kollok clips, this is my, ma ħatkun clip, it's probably. Ajma, san komplu mela. Ma xie tħobbek tar, brother. Jien, għalax, għattu semmu superhero shit u għek. Jien, Smajt għattus, smajt? Għattus, eksadi, le, xej, bro. le, għattu semmu Marvel. Ma tħobx, tħobb daw il-shit jew. Le, I love them. Imma my favorite superhero, like, Għanna għaxin movies, rġeħad. The Boys, bro, like, The Boys, bro, man. it's like superheroes, imma kiku għedin bro. fil-verità. ħam l-axħar season, bro. Mela, U ħajħoħoġ u koll. Gen V. Gen V. ġem ma season 2. Season 2. Issa dak nafxie mux ħajkomplu hom ba season 3, dak jistaw jibqaw għaddejjina, dak il-beginning ta' kollu, dak different. Nejdlek, fakjat imma sabiħ ta' vera. The Boys. Fakjat, ġviri, imma. Tejdi kompluħ mena, honestament, one season jispicċa, vera, nafxek miex rumor, one season uħra jispicċa. Le, it's confirmed. Confirmed. Għax kem ħajibqaw ġebdu. Imma ħajamlu The Boys Mexican version. Ija, bat ħajkun hemm Le, The Boys Mexico. Ġifiri, Imma pal. l-istess personi, jew just. Bark. Ikkun hemm il-Meksikani kollha. Għadda komoda. Ġifiri, The Boys, imma Tukana kazzo. characters we know, kunu in No. With a pinch of salt, ġviri, dir rajta fuq l-internet. Le, this is true. The Mexican thing was a joke. Mux ta' The Boys, imma the impersonating, like, Ah, bro, I had to tell to be honest, Fimtek xie. asfem, Ma l-inti għatma smajt kalb Mexikan? Le.
Dak jagħmel bro, bark. Bil-mus fidek. Fuck you up, man. U fil-buti kallu xi ħaġa biex ibiħlek. Fuck you up, man. Le, Malta l-Boys Mexico vera. Ħatkun, imma mux il-characters li forsi jabdu xi one character. Ma tkun whole different story. Mux ovvja. Le, jista' jkun imut Homelander. Ma jistax, Jien ngħidlek jotluħ. Jien ngħidlek jotluħ. That would be the dumbest thing li jistaw jintaqta. It's the end of the series, man. Le, tafala ma naqblux miegħek. ħajqtlu one major character. Jien ngħidlek jotluħ. Għaxara, my favorite thing of all time, like kandidatu ma saqajja. Chucky, bro. Chucky, they drag it out. Jinnejt li The Boys ek ħajkun. Għandhom this big thing. Batna tatta ċekki għan tallaw. Alright, ħajkun għawek. Xemkien, sama nifaw il-ċak. Uja, xemkien. Le, jien naħseb ħajispiċċaw u Homelander ħajmu. Le, ma naqbilx. It would be the dumbest thing, bro. Jekk joġbok, u konserva tal-liftek, jekk joġbok The Boys ara Invincible, bro. Bdejtu, naħliflek. Ma nafx maħħax season 3? Season 2 ġaħarġ u rajtu vera sabiħ, onestament. Right, l-ewel plek. Għaxi The Boys, imma Animated version. L-atturi, bro, l-atturi. U bro, dak kek ta' The Boys ommi men bro. Crazy, Li għan nsej xismu għan ninsema rassist, Mark Invincible, Mark mux Invincible. Le, ma il-voice actor tijaw xina like I'm big on Walking Dead ukoll. Dak li kien Walking Dead, li kien. I love Walking Dead. I love. Le, Negan li taħxeba bejt. Li qatlu, li tismu bro. Iwa nafx jismu. I love the Walking Dead. I love the Walking Dead, bro. U Walking Dead jgħamlu cinematic universe, bro. Eżatt. The ones who live għadna ma għadna ma rajtux Laqas, imkien ma t-satarax. Like, provajt nizel. Alright. Le, nistaw naraw. Imma għawsma, guys. Damlu xek. Jekk hemm mod legali, legali, please. Eżatt. Be responsible. Ġibun nisċans. It's not on Disney. Ma Fear the Walking Dead. Le, mux HBO. Fear the Walking Dead imbaraz, provajtu. Le, u xe, Fear sabiħ, bro. I'll tell you. It's so boring. No, I'll tell you guys. Fear, it takes a while to like it, vera, imma bro, Morgan, bro. Morgan, one of my... Nara zeba fuq ħajt Għanet unpopular opinion. Morgan u għaliktar karattru boring ta' The Walking Dead. Bro. Għandu raġun. Neħħu l-mejda u ġildu Bro. Għandu one episode, like, ta' Morgan, jitalem kif jitġed bil-stick. Like, kien edit speak, bro. The Walking Dead edit speak. U battar dal-ostja Morgan. Jitalem kif jużad iż-zik ta' stick, bro. I like it, bro. I like it. Morgan boring, bro. Tini Rick Grimes fucking... Tiko mode fuq il-zombies u fuq fucking il-kru ta' Negan. Bro, Morgan Stick is good for you. Bro, blistik. Maybe I like Fear the Walking Dead, għax forsi joġobni Morgan jien. Imma le, crush on Morgan. Imma to be honest, Morgan idumna qabel jitħol fis-season. Morgan jitħol season like 3 or 4. Emmex li ta' The Boys taħdem Fear the Walking Dead u kollu. Onestament, waqaft. Mux għax boring, għax bazzikament. Basta, let you frabbi. Typically jemi. Le, Walking Dead, għax batin dili għandi, Walking Dead kont narax. Meta I broke up with my ex. Allura, le, mux bad anzi, it actually saved me Walking Dead. Like, rajtu kollu, u kienet taraħu kolli, bazzikament. U ma tibqajt naħ xorta. Kelli xawek, jenu koll. Van Helsing, ma nafxek għadsmajtu bi. Van Helsing. Van Helsing, bro. Van Helsing mux film. Le, series, like, isu The Walking Dead, ma flok zombies bil-vampires. Illa. Le, iklaħ Malta. Walking Dead is-really, għaw Malta. Jien Walking Dead kun rajt l-ewel ġis seasons tal-1 u bata. Għana z-posta għanna video tiegħi nitkellem fuq Walking Dead. Ħassar tu. Ma nafx, kliftu. Ux kliftu, bro. Ma nafx, naħseb kliftu. Mela, dan huwa episod li suppress kellna nagħmlu li huwa special videos li kull ma jkellu jkun 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes. U da mi rekordja 1 hour xi ħaġa. U rrid editja down to 3 to 4 minutes. So much to talk about The Walking Dead, bro. Like, no, the same thing you did about 20 takes kull ħaġa. 12 seasons, like... Le, if it was that, it's okay. I would make it a long video. L-ħaġa You're not perfectionist when it comes to things. I like saying things a lot. L-istess line għalla xi 25 times, man. It's editing, actually. That's what, it's not easy editing. Ma jiex qot jara stija nitkellem. L-istess. Epatu
ħin. Aha, vera nabad. Bil-Patrion, ħin. Naraħ kol, I love the Walking Dead, bro. To be honest, imma, I might redo it, għax dak. I think we can redo it and do it I think I better. might redo it, għax ukoll nidher defend dak il-video kont ukoll. Aha, we'll do it, I'll redo it. redo it. We'll do it better. It's one of the things for projects li namlu l-lum kontet najdilkom fuqom. Ija, għax onestament, vera, I love The Walking Dead u fear ħan komplex. Għax, I love Walking Dead, I'm just lejna. Mux taraħ fir, għaxan kadak ma sajt nsibu. Like this. Ma nistax. Sorry. Ma nistax website li Wara għajtlek, wara. Alright, skużani. Sad I put Disney in season 4. Vera, Eżatt, so Disney Plus semmi Disney Plus Emil Walking Walking Dead. Dead ma jibda minn season 4. Għax provajtek Għax tannek, dej li jaħarqu niċertu streaming series, jibdew l minn da, ma sibx il-1, ma sibx il-da, taf kim ninħara l-ħad darba kienem xie serja. U li vera ridiculous, mela għamlu season, insajċ kien minn li għad xie thriller, xie marra tħob thrillers. U kienem bizzemju season 1, 2, 3, season 4, ma jizistix, but 5, 6. Episode 1 ikun episode 3. Bezzemju season 4 xie, ħanaqbis minn da, jek mi, jek da, la jizzob ħana. Breaking Bad u koll hemm ċans ħajneħuħ minn. Aħjar, għax intu bes, ma konċ għadna rajtu up until 2 years ago, u ħajna. Għax xinajt 2025 ħajna bruħana raħkollu da. Ma Better Call Saul qatt ma tħalt fir. Le, ma dak ħajpa fuq Netflix, għax dak Le, Dak il-produġieħ Netflix. ma ħajneħu mit-nejn li huma għalu. Illa, għarrejt, okej. Anyway, Ħajqtluħ inti jek. Bro, għarret, ma this Squid Game. Tisemu Invincible tabel. Tisemu Invincible jow. Squid Marcus, ma ċekalla. għajdenna, xini. Meta provajt bdejt 10 minuti minnum ma ħatħajjarnix. Vera ma ġbukx. Bissen ma tħajjarnix li. Minn ta' spendek, letteralment. Ma fimtek. Int spendek sekondi, bro, għandek, so ovvio mux ħatifmu inti. TikTok brain. Inti brain rot bistara, bro. Le, bro, moħħi brain rod. Għalek, le, to be honest, asna xkont ħani xabba fi għajna, tal-liftni, bro. Tal-liftni, xkont ħanejt. Ejja, meta konna għammek din il-ċerta uħin kollu. Like l-ewel challenge, mela. L-ewel challenge, literalment. Squid Games. Tamma l-għulu ġo, bro, ma da xej, bro. Ona ma kom, ona. Nisfaw xaħġa. We actually played red light, green light, actually. Bro, we're top boys. Sparaw, komi ma. Aħna Ma wasal salla il-melanti. Le, men. Ma wasal sal. Le, tafal fejn, għax kull dajem, kun so close, bro. Imma like, I almost made it, kull dajem. Kunu beqda dej il-couch, jizistemmu mela guys, kona. I should have cheated, to bieżon bottajt il-kuħat. Għamil pallak fi season 2. Bottajt il-kuħat, bro. Imma le, bro. Mela, ta' Thanos, ija, Thanos vera kuk. Ma skonna fi The Walking Dead. Għax Walking Dead, vera. I love The Walking Dead. Ħafna, bro. Ife, mara, jien għatalina qalbi għax jien bdejtu like 2 years ago naħseb rajtu. Hemm ħafna seasons. U kien 12 seasons. Mux 11 tannu. 12. U ma bat bdejtu konna waqt il-break ta' xol, mux waqt il-xol. Fil-break. Just so you know. Wara, las dejjem konna. Għalek jitla xol. So, ent l-departament taħdem inti. Jien għadem eżatti ma' kodba tal-iskejjel. Unit basic. Ent customer care call. Le, 11 seasons għandu. I was, bro, 11 seasons, mux 12 għandu. Teklo. Minn fejn ġibta dan mystery series. L-istess bal palek darba, imma mbagħad kien hemm wieħed ikkorrektjani, bro. Waqanja nejk, bro. Jo fil-comments kem jirdos jawna qabel ma jinżu il-party. Walking Dead. Jina, I think that traumatized. It traumatized. 11, bro, memx 12. Jiksib t-balek, jiksib t kien hemm 12. Imma 11, bro. Għasa sik mis-sosija Dwayne. Għan biddel il-rolls ista. Lim kienet liktar dead li ħassejta, bro, ġafik. Jek trid ngħid tiegħi l-ewwel. Xiex. Noah, bro, Noah. Dead fu Walking Dead. Li Bro, Noah xin beda nsejf xejdum dak il-bibin li jduru u l-astara xemmi. Jitabat mal-bib. Nafalli mettejt. Le, Noah ħassejt għalih, ħassejt ħafna. Imma, I think the guy that they ate him
and Kellu lu saqajh l-ewwel. dak ħassejt x'ismu man intej x'ismu. Ix-xiex jaqgħu. Le dak ovvjament dak kulħadd iħossa dak. Herschel qatt tħobbu. Bro, kienet unexpected, bro, qabad qatalu rasu barra. Tibens Herschel dik kulħadd tħobb. Mhux iħobba, kulħadd wassad da Herschel. Jew ta' Glenn ukoll. Imma Glenn tibens kienet vera rajta għal fil-vojt għamlu. Le għal-post għamlu. U fil-fatt taf xamlu. Viewers ta' per, Mela, ovvju, taf xamlu. YouTube videos fuq The Walking Dead jina, u bat apparenti kien hemm dib kbira xin Mela, qatlu. taf xamlu dak meta qatlu Glenn. Ma dak bażat fuq il-comics, fil-comics ukoll jew le. Le bitlu Huma taf xamlu dak il-filmjaw id-death scene ta' kulħadd. Il-kulħadd qatlu f'dak il-line li kien hemm bil-qiegħda biex qas l-actors stess ma jkunu jafu minn ħajmut. U bat it was a surprise to everyone. Fun fact, di. Għax konna. Fun fact. Fik nistaw. Tista' tużaħal. Kaddisa. Batajda inti Ma kaddisa da. Ħarajda jela. Dik naqra l-lord The Walking Dead. Ejja, minn kien id-det tiegħek kiex inti pattix. Ettu ma nafx ismu ma. Rajt. Dak kellu Saf, le, mus Readers għallex fil-just series. Lek basikament u kien infected. Kien ma sax Kien ma saxa, eżatti, kien hobban tkun saxa, he liked it. U kien infected basikament. U da kien hemm nies li dak iż-żmien ovvjament when you're in an apocalypse jikkeluh, kienu like Carnival. Le, carnival xi ħaġa oħra. Li jkun nies. Bob kien. Bob ħassi, I liked him, he was cool. Imma ifhem killu l-saqajh u ma tqalhom kien infected. That's why I like it so much, because now You fuck. Like the tables have turned. Imma xorta ma fetwatom, marru t-church fucking Rick Grimes, bro. Bil-maċet jek. Mela. Imma ħaġa mhux kulħadd kien infected xorta. Għax tik ħaġa. Everyone was infected, imma like eżatt jekk tmut issir zombie. Imma iż-zombie state, xi ħossu Xejda bro, dak il-nervs kollha jkunu mejtin tagħhom nassumien, mhux vera. Mhux għalhekk Walking Dead għal-dead. Sasik ħaġa ma jgħid xejn, bro. Imma le, senna kif jista' They can't. Ma kif jista' jkun mejtin u qed jimxu? Mhux fucking fantasy, man, għal eżisti. Il-bużlana tiegħi hemmhekk ma Kadda t-żweb. Kadda t-żweb. Għax li kaddis as well, man. Għazna fandix nħu għalija, jgħu men. Għax dak il-bawel illa. Do I have to cut this as well? Għara ħares, bazzikament the zombies, they have a part in their brain fej jista' xorta jiffunction, Guys, it's fucking fantasy, għalek jiexu, għalla da. Le, tibi, għalija mux fantasy, ok? Le, inti għalista kun biex nsaqsik actually. Di actually, do you have like a basket mimli affarijiet, like less dish, less dish? Brother, Kollox lest għanna. Kollox lest. Jiku dem ħajar biex namlu, imbunid bro. Tafi ħatmurru kollek kollox għad kompat. Il-busket. Kollox għanna, bro. Il-busket bro, emmek open field bro. Emmek ħatmurru, you're gonna like. Challenge, bro. Għal TikTok, bro, għal TikTok. 24-hour survival. Naħseb l-internet ikun ġata. Ma tsax jgħidu. Naħseb ma naħsebx jekk society falls apart ikun taf xej ma jkellek bro, like itra minn xej as mobile bro. As Netflix. Le. Spotify. Spotify li tkun nizzil. Tkun il-ħat nizzil. L-immaginazzjoni. Bro, l-immaginazzjoni bro, literalment ikissib mara u daqsek, ikissib magazines bro daqsek. Mara faċli s-sipu għada jilu. Le, imma min jaf bro, forse kollha jkun infected bro. Għaw minn għandu L-lum bisser. L-lum bro, imma. Then you will live kaddat tu biex kun taf, kaddat bro. Ma jizgu dejt naf, Marko, għana mux bar. Zombie! Locked in the other direction, locked in the other direction, it's bellissima bro, għadnejdlek. Le, locked in, it's not good. Ma fid-direzzjoni ħażina, ma? Direzzjoni. Yeah, okay. Back to the flow, guys. Okay, flow. Mela, ħanna labu smasher. Għanna smasher pass. Smasher pass. Yes. Mela, għanna wahda anime girl. Naħseb. Darkness di. Dik mux darkness. U daw, l-eta taħħom nafu, Iżommu. Sawa għal. Wari li morru l-emmetting. Naħseb 19 jew 20. Illegal.
Smash, għanda jnejt bih. Vera, għazil, ta' tħazina. Għanda l-personalità sabiħa u koll. She looks way better. Vera, għazdit l-arfoto. L-ritrat tajta. Vera, naf. Le, għam ħafna trittat. Smash. Dik Black Cat. Il-qattus etnejt, mux il-mara. Oh my god. Nice character. Nice character. Funny, she's funny, cute u literally mux ħattak bitchit. Smash. Mela, s-sanna illa. Brother, dalla sprota biex għadla mija, ġifiri. Dan għanna. Fitiħu xot ta' tetnu kif. Għanna s-sit taxi bit. La, bro, da. Oh my god. Daga għandu sobbum għajja. Yeah, bro, it's bro. For some reason. Poġġa ritrata, ma blipja ovvijament dak, bro. Minna ħati pes. Imma ta' tatus naħseb jismexja, bro. Vera, okay. What the fuck is inti għajd li xinu da? Dak Vaporeon, bro. Would you Vaporeon. Vaporeon, bro, it's a Pokemon. Why did you choose Vaporeon? At least choose like Gardevoir. Alright. Dan bro, tkun tik il-back shots, u jtik daqqa bit-tail tijaw. Jibatek. Smash jew pass, ejja. Pass, no hard feelings imma pass, no. Pass u koll, intu koll. Da pixelated malla ma nafxilu, da l-ost. Dak ta' One Piece, dak Alright. Chopper. Chopper, Dak jib ħatija. dak xie kun zaħir u koll, bro. Zer. Le, zeġ, Għanna sajs, pala tu. Għalik tajjeb, ma għamaj frek, l-istess daqs tijak, mela. Imma le, stenna, ma jista jikber u koll. Għaxak bazzikament transformation. Jikber ukoll. U zaħir u jikber. Ħallek minn smash all pass, nġulit l-olda. Le, mux il-puppet transformation dio. Il-transformation dio ja għar minnek, għax jisir like. Antal. Ta' fuq ma ta' kontajten. Mux laqleb Super Saiyan God, bro. Nathan, ħat isma xieħilla. Le, bro, da jisma xalili. Bro, dik ja xej. U għanna di? Smash, dimini. Bro, dik. Agata Barbara. Agda Barbara, bro, dik. Agda Barbara minn. Kienet president, Xini? ex-president ta' Malta. Rakel. Mara. Le, bro, jisu Rakel. Mara, darba mort. Isu minto. Darba mort libreri. La jgħamil mintu. Smash jew pass. Smiss għall-esperienza. Alright. L-esperienza. I like you. Bro, nibla li jek. If I smash, Xej. it won't end. Well, mela pass. Pass. Tinkerbell. Dik għanda rejf zgur, bro, zgur. Le, tikker għanda fuq xi żmien like 1000 years old. Ma naqa zaħira. Bro, għasek twila. Aha. Actually, dik helikopter bija, bro, smash. Niflek, bro. Ding, 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 ding. Niprofa tir bil-wings u ek. Mela, da, this, I don't know what the fuck this is, man. Xinu da? Nax Marcus. Candy Kong. Ken, ta' xismu dak. Aje. Ta' Donkey Kong, eżat. Iba għanda xofteja zbiħ. Borzat mur finnu. Cover the face and fuck the base. Tejt il-mamiti. Dik mux ħataw għasta xaqi. That was crazy. No, mux ħataw, bro. That was crazy. Dragon ta' Donkey, bro. She's a wife ta' bro. Nisan kon għaf id-detal. ħadi. Brother, dijek tmur it-tik sloppy topi ħatu għakħazinaċe. Bro. Dismi ta' għamlu sloppy topi. Palma donkey, ma Kif jirnex, ma forsi jistennew sa' zwik, forsi mux teħku. Jek naħseb, jek niprofaw tek team, naħseb jinna xinna xaħġa. Brother, naħseb anke kekun daqsjek, bro, ma ta' bro, għadik il-ko. Ħatik il-kom, bro, tik il-kom. U l-axar wieħed li vera dipendani Marcus. Għagġam il-xaffariet. Il-Groot bżobbum għaj. Oh my god. Bro, da jekolkom. Man has wood, bro. Literalment. Le, man is wood. Man, it would. Man is wood, bro. He's constantly hard, bro, da. I mean, l-enough minu lekter li għamel Groot.
Naħseb li għax family. Le, Jien il-ħagġa concerning jek tkun jgħed fis-sodda miegħu daħi waqqak ħażin għax ma tkunx taf jekk indu ser tajb jew le tkun ħajdlek I am Groot. It-tone of voice Ma jgħidlek important way. I'm Groot, I'm Groot, I'm Groot. jien rrid nkun naf għal xiex Marcus, what your search history biex tissibt il-grupp bżobbhom IM u l-CPO bżobbhom IM għal-istajk. Kombinazzjoni ta' sitrip jew kart literalment vera, bro, sa tixtieq. Okay. Mela, issa special pastijie. Tije, wahda, faqqa wahda. Yes. ħanidek jisimgħu ġusej Alright. Il-muskala ma jidek għax di Walking Dead Edition da, special pass, guys. Okay. Labħab Walking Dead. Eżatt. Aħna ma nix idea xi. Imma naf xejn. Mela, Għadur ritratti? M'għandux jitratti. Nistak xiewa. Mela, nibdew bil-Carol. Pes, bro, jien għandi dil-ħagġa, Kerry ma tantx għandi grazzja magħha. U t-wes kont jobbu għadak xie. Ma tantx għandi Naqa grazzja. xieħa biex kun taf ma. Kera, bro. Ma pass t-nejn juma. Mawġ it-tip tiegħi. Alright, okay. Ma di mawx t-tafħa. Imma naħseb taf. Kena ma naħseb diġi sekonda. Il-Maggie. Maggie, smash, 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 Li smash, għadik smash. taħdeja. Smash, u jekk ħatejt li l-imiz, bro, Okay, ħatejt. ma ġbitux. Bro, Maggie iconic, bro, biex kun taf. Bro, tista tarrestani issa, li trid. Aw, smes. Ma ġbitux. Jekk ħatejt li jimiz, ħat ismaw xos mal-mejda, bro. Ħat isma d-dum. Meshon. Mishon pes. Pes. Vera. Mishon pes. Isma le, not dat any jaħseb, particular dat reason, jaħseb, ma naħseb wis men li għalija. Għat jaħseb, jizor għat jgħid, naħseb. For the culture. For the culture, yeah. Alright, okay. Meshon, ejjan tuk Tina chance. Forse d-għek ġibna fi xita. Naf il-min ħatorin, bro. Naf il-min ħatorin, ħasma xos mal-mejda. Rosita. Smash u smash, bro. Rosita, Gu, bro. Rosita, bro. Nara ħad Rosita. Meksikana di. Taftaħja Tina chance. Le, Rosita, bro. Biklat ma Gabriel, ma This naf. one, bro. This one, right Baba, here. qabel tal-axħar. She's crazy. Cook. She's Mexican, bro. Latina. Los Tigres. Latina, sorry, Latina. Dik jek nimmaġan ħatajat li papasito. To be honest, she is crazy. Smash kbira, bro. I would smash, She's bro. my as well. celebrity crush. Usta, l-axħar wahda, il-Sasha. Pes. Sasha l-axħar wahda. Pes, bro, sorry. For the culture, Għan bro. nsema, mux daqseg gustuza. No. Go for it, smash. Smash, Sasha l-axħar. Alright, okay. U għanak memxu Mux laħħa wahda tin. Nissa, ma għanak għaxen bektar nissa, taf kif. Oħriġ l Negan. Għandu għada Il-Negan, bro. Kamra, għara ma torriġ di, smash your pass. Smash, bro, smash. Yes. Easiest match of my life. A rotting walker, yes. Smash. Smash. Dik tista dajja. Ma stenna, għandi le, never mind, never mind. Inti maċ walker, inta ċaħġa oħra. Nxek, bro, nżobbiet. Zombies. Alright, that's it. L-axħar wieħed, l-axħar wieħed. L-ħarri hit, ejja. Smash, bro, smash. Negan. I love Negan. Lucille taħtni. Lucille, actual Lucille kelwa. Human form. Human form gustuza. Bad form at nejt. Bad form. Ifem, mot wed bisem kif tista t-smashja Dik spikes il-bed biex konta. Tismaxja li l dik. Ah, baba. Negan u konta s-remmek fil-corner ħadet. Bnaqlu prikantala li. Oh my god, Jesus Christ. U il-pistola ta' Rick. Iva ta' Il-pistola ta' Tella għawek. Jiskont jek ikun għet iżom Rick iwa smash. Skont minn għet iżom. L-axħar wahda, l-axħar ħagġa. Il-crossbow ta' Daryl. Smash, bro. Daryl, bro. I love Daryl. Fil-background, I love Daryl. Uħek kargaħħa likom. Ej, kargaħħek. Kun f'pożizzjoni tajba għal-crossbow. What the fuck is this episode? Għana crazy dal-episode. Fucking weapons. Oh my god. I mean, there's people that are into that. kem għatti daj biex tedit jahda l-lost episode. Da' sekk Għamil xuru ħalla manġennu xiktar, mela. Mela, guys. Thank you. Tijom, issa tisamlu shout-out Shout-out tal-affar. tal-merch u kolla. Kollox, issa tista tajdu xaħġa. Mela, follow los Tigres, ovvjament, fu Instagram u TikTok, videos weekly. Għanna ħafna ferġejn, għanna il-kits il-ġodda. Għet naħsbu fuq merch, ovvjament follow l-sponsor tana, il-Eid the Trap, I mean, u neħu l-follow l-Izmael. Jinna follow jgħid the traffic għamlu namlu xaħat. Għetnejlek, bro,
Kellimhom qed ngħidlek tal-blieb. Il-ġrif ta' Jina I love startups, so issa nkellhom verk. tal-blieb le tal-blieb. Ħalli bida. Jek niprofa ma namel xaffert li kella lissa. I need to get down a bit. Vissira, mux għed nbilaw sorbu. Kellem B12 fil-każ, inti. Le, la. Le, eat well, tajn, people, għafajt taħħom. Imma, anyways. Ningrazzaw actually sponsors tagħna. Issa, our sponsors, ma għanna il-Miniature Corner Studio, sorry. Għal 3D printing. 3D printings and anything 3D related, honestament. Xi ħaġa likom. Ejwa bilħa, għanna xaħġa li kom. Lew, tjom waħda, aħna ċi. Jom waħda kull Mela. L-ewwel darba li għandna. Jom waħda kull Għaddi jelo jgħid. Tajtilu, bro, tajtilu. Le, it's a keychain speċi, ma bla. Għandek keychain. Għandek 90% keychain, għax trid tiżidlu xi ħaġa intkom. Trid tagħmlu l-kejn. It's just a hook, guys. Just a hook, għamlu l-hook. Għammek telebta mill-sponsor, read onestament, mela. Sorry. Miniature Corner Studio fejn tistgħu ssibu anything 3D related. Għanna il-Planet Console for anything geek related, like pop vinyls, video games, anything geeks, morru għand Planet Console. Solo kafe għall-enerġija għax tixieħ. Sorry. Imma good coffee tista' tużaw any machine li tridu. dKaseFactory għal-case li man nixaw ta' Malta u any custom case you would like. Bissa tista' tagħmlu tal-Los Tigres. Għamu custom case. Sibtallum kont ħanejd, fakkarni. dKaseFactory. Vera jagħmlu prezzi vera tajjeb. That was a really good ad read. Mela. U Ukoll għanna il-Patrick Prince għal-maggijiet u l-merch tagħna ta' Malta li ma nix nilbsu, sorry guys. Il-kess vera ma nix kodit pass. Coming soon. U dak kien l-adrit. U ovvjament il-Patreon ġa semmejtu, bro. Vera xadu ma ġabux. Il-cover, u toċ tinkutato, mux ħad naqla kull darba. Jimessi kanna l-cover biex toċ. U ningrazzjaw il-patrons li jistidu u thank you so much ta' Thank you €2 very much, guys. Vera napprezzaw għadna onestament. Nishtiq namel avviz u niskużakom naqra għal dan l-episodju li ħajkun naqra crazy l-lum. U anka għal followers tana li followers actually għax aħna geeks. Ma kienieċ 100% geeks, every so often nġibu dawn actually they are geeks. Imma ridna namlu promotion fuq il-ħagġa li qed jagħmlu. It's good to encourage small content creators jina vern joġbuni u jinspirawni. Jina għadna small creator onestament. U għak kull dejjem compared to other people. Daj daħħa, kħan nibda nfaqani daj bro, ma daj daħħa għabli pjaħħa di. Humble guy. Humble guy. Mela, jina I love small creators. Fil-Instagram ta' Malta l-aħjar. Akkal ma siebi, ma l-baċu. Ma ġejt top 3. Mela, xkont ħanek. Xej, Patrons, issa ħajkanna more events ma' Patrons, ħajkanna more interactions, guys. Please, mux biex t-ġojnjaw, ma' vera ħana provaw namlulkom tal-ġen il-Patreon. U rinamlu zija, issa ħajkon nektar dawat ħan nibda nawżar li ħajkonna team member ġdid u ħanam l-iktar projects ġejjin down the line. Fis-serek li tamlu Patreon, mux għed t-supportjaw il-podcast, bis għed t-supportjaw il-proġetti kolla li għanna ta' Għaxa kanna apporti kbar, right? Thank you ħafna, guys. Thank you. We'll see you. Peace.